Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Executive member jong ka Jhadc uba aibor lang shadap ulay thu bakidan hadu Hapoh Tylli ki Shnong ki bahap Hapoh ka jingkmi jong ka Jowai municipal board bat kite ki Hapoh Tylli ki Shnong ki long kum ka dulong ka chutwaku panaliar lum yong kejam lum perdi yong pia liom mission compound tepele ki musnyang mentong yaw musnyang mosa lingkhat lat thalabo Lom Suyong New Hills, Caroline Colony, Tundo Wapong, Lom Pariat, Mokerdop, Moralong, Chiliang Rat, Bat Kalum Kerwiang. Uba syadap ulay itu, ia katai haba jubab ia kajingkili balawanra daw MDC ke Congress na sapai sa asniang constituency uba rikut parin haka yeng dorbar liur jong ke Jhadc haka Arpu South Rik unaitung. Uba rikut ulakali hatu ke Shnong mi mentedu kalahap ni Hapoh ka jingkmi jong ka Jowai municipal board na kaliang uba syadap ulay itu baka mi mentedu kamhap setia Hapoh ka municipal uba rikut ulakali hatu ka Jhadc ka don hak manai ka NOC nak benta ban Pynlong Mela ni trade fair bat kumta terter Hapoh kita ki Hapoh Tylli ki Shnong bat hatu ka Jowai municipal board kala ni manai ka NOC ban Pynlong Mela trade fair bat kumta terter Hapoh kita ki Hapoh Tylli ki Shnong na kaliang uba syadap ulay itu baka Jhadc ka don hak pura ban ai NOC ban Pynlong Mela ni trade fair Hapoh kita ki Hapoh Tylli ki Shnong uloong balada ka Jowai municipal board ka ai NOC ban Pynlong Mela ni trade fair ka Jhadc kan Khot Hajir ya ka board ban pensyai haba jubab ia ki weipat ki jingkeli jong uba rikut uba syadap ulay itu bakidon hadu arspa lai pundro Tylli ki kur ki bawan syakmat banyo jing itu na ka Jhadc ulaong ru baka council kan sale ia ka badon kam habaya dei bat ka jing itu e ka dorbar ki wahe kur ha ka weipat ka jingkeli uba rikut ulakali hatu Indra Dhanush Gas Grand Limited Kalaishim NOC ni na ka Jhadc ban siang ye ki pipe gas ha East Jhadc Hills District but West Jhadc Hills District ha ka kot link dop jong ka questions and answer ka jubab ka long Henry nakaliang jong Deputy Chief Executive Member uba laski rembai uloong baka jubab haktei ka kot link dop kabakla namar ladap ban aya ka NOC ya ka IGGL hakisnam balalet bat lashim arlak tingka kum ka fees jong ka NOC. First question, may the committee is please. My first question, may I know how many localities Dorbar Shnong are there in West Jhadc Hills that fall under jurisdiction of the Jowai municipal board? If there are any, kindly provide the name of such localities or Dorbar Shnong. The answer is 20 numbers. I'm now satisfied by the answer you complete. Why we are in charge. Suddenly, colony, limit to Hapoh jurisdiction of the municipal untuk what pertikna yang tadi ini. Mustard Petition Mansa. The supplementary question moderation the program of the UP and the sudah attached tadi. Saya jawab kejengkeli kepada orang tua kata tadi kita bina Shnong sudah jawab itu apa dan atas Shnong ini akan ini. Kat kamu sudah mengenai list itu dan sudah apa. Agi kartu tadi sedang sedih. Yang susah di dong dari Dorbar Shnong di wajib bersyak waki pediam di yang municipal board Hapoh Shnong Yongki. Yang kecil kali dia orang kami. Supplementary question kemudian kau. To ini beberapa di apa di Dorbar Shnong dibutuh baik dari municipal board. Siap di jadi municipal board dan kawan Yongki pun siap di dari penbuat negara council. Politik Sermansa, kalau jauh lebih membantu di sekitar supplementary
ngana kadang dia ngakau dia mencharge kesalahan ni di salah satu kita Shnong juga dah cak nak jebol dia pokka jurisdiction yang ke municipal tu dan Ïaka ni kada tak orang ni TV lagi di department dia iwa dia pipe dia ni bentar apa yo sokau kaya kasur yang kata dong dan Shnong kawa kada tak Hapoh municipal di open wall nak juga dekat yo usah tu yo pemimpin di sini kan Hapoh Jowai ini Shnong di wala Hapoh municipal nanti terpadu seperti itu yang mana kita lagi bagi itu percaya kamu ini nanti kata dan lagi kota Lisbon. Lisbon yang mencari kan juga yang usia yang mempunyai kebencian itu ia juga jengkeli ke supplementary keyangan ke supplementary waan ledapan ia ke power and function maka buat yang municipal buat mungkin nak ke council dan buat yo yang kecil nak ke council buat Hapoh kini kita dan Hapoh kini apa kali kita baca ia wa amhak wo ANOC dan wo isu yang NOC awu penman yang Mela yang trailer yang vet kamteter kada sekol sono ke municipal wo amhak foto wo yang ke NOC wa okey yang tinggi Ustaz Deputy Chairman sir ini tak ini council am got hok to NOC dari di wapan di municipal TV council am got hok to isu yang NOC ini kita ini kini program itu ada kuat respond yang charge sedemikian supplementary question cuba Lada municipal wajib sekemat kadang kebawaran function tiongkok dan isu yang di NOC jadi company dan sektor Shnong dan tuan-tuan di buru semen hukuman yang kami ini program waktu Ïaka ke action kewa konsep konkret lada Ïaka ke nonglim ujian ke konsep itu bukan Ustaz Deputy Chairman sir kami juga honorable Brown yang sedemikian supplementary ini tak ini Lada juga kami kita dari district council ka nak semua dari council yang usah tu agaknya dekat Norim bahwa dekat isu kau ada mau concern dari council ka NOC. Jingkeli boleh will the executive committee be pleased to state may I know whether the Indra Gas Grid Limited IGGL obtained any permission NOC from the JHTC to lay gas pipeline under yes and federal question? If the reply is yes, then please provide the date on which NOC or permission was issued. The answer is no. Ahito ogni Deputy Chairman sir, ahito ogni kecikli. Siapa kecil uyu buat answer to no. What aktif lada kini di company. Lada itu buat scientific plan. Lada di factory lada tuan-tuan. To set up. Yang kami uyu NOC na kata sponsor. Dia mai nak pergi ke dawan, kat buaya kini ke Indranois Gas Grid Limited, Lem NOC, Kiego Belaj Mat, yang kini ketam dia orang. Waktu na ia mencari na ke executive committee kiong
vậy lệ và TV company em cam cái NOC các quầy giờ cái này vẫn em cam NOC quá gì ada sesuatu yang kita tinggal dalam program department. Nah, yang kedua last time, workshop kamu yang charge of forest department. Dan kalau si isu kemudian dalam forest department isu juga IGL, kita tahu sekarang di web yang department. Jadi isu kedua kemudian melalui alat negara isu. Apa MCP secara konsisten. yang mencari waktu menilai ketika ansar ini no obatlah dijubah nama komem hok ketika NOC kau cie Pagkain na ito, aking sikit masal-masal. Pagkain di ba ini, hanya ito typing error. Tinagaling ko nga, orang berkembang. Ang sikit ini, kaya ito isu kita, nado di poros kang senaya kaya dia. One tip, one the council yuk ya ke compensation yang dibuat awak kelai dari company ya dari gas pipeline yang dah. What tip, yuk ya compensation nak dibuat. As per the court, di Cermansa, kamu kata kan juga decision kampung itu dengan company kawan cara negara discussion juga jadi terus council. Last supplementary question. Chairman sir, kamu mentu kami di satu yang untuk ini the compensation man ko buhe ka lembaga waktu itu ajuan kuat boleh se lembaga waktu luka diwa butuh hal ko di fight isli yang konsul yang dari something tip aduh tip yang dulu itu compensation wa aja kecil itu sahaja wa kini compensation yang diwa cewan lain cewan dia Itu supplementary question di Cermansa. Ayat ini nakalian ke office yang ini ada kata di Ciwon. Andai siapa nakalian juga kamu dah ingin mencuri upaya, but tidak yang kesimpulan Shnong. Buat di compensation lagi cara dengan Shnong di hotel. Hapoh position buat dengan company lain.